Bismillah. Assalamu alaikum, hurmatly Musti kanalımızın görüşleri, hurmatly bizden жалпы катталуучулар, hurmatly жылкы сүйүүчүлөр. Достор, ноокат жергесиндебиз. Ноокатта бир сиздерге бир мындай жакшы эки атты туугандар. Сыны келишкен бир аттарды көрсөтөбүз. Ушул биринчи номердеги аттан баштайлы. Аттын эси Хамедулла туугандар. Маалыматты сиздерге жеткирет. Сындуу ат издегендер туугандар. Байланышсаңыздар болот. Анда биз туугандар сурап баштайлы. Хамедулла, ассаламу алейкум. Ке учурашалы, ден соолуктар. Өзүңүз тынчпы, Тынч. Жүрөсүңбү? Иштен болуп атабы? Кандай аттар бүгүнкү чыгарылса чыгат? Бүгүн эми сындуу жакшы аттар чыгат экен. Сындуу аттар. Экөө экен, а? Экөө. Бул жакта бир көк ат турат. Бул жакта жерде кашка. Кандай, не деген кайман ат тагат? Эми буну Искендерге окшойт деп, эми Искендер 2 деп койдук эке. Искендер 2 деп койдуң. Ошондой аттар болуп жетишсин эми. Ниет жакшы, а? Ниет жакшы. Түз ниет кылыш керек. Эми каяктан келди бул ат? Бул ояк эч жерден келген эмес. Бишкектен өзүбүздүн Бишкектен келген. Кандай порода болушу мүмкүн? Породасы кандай экенин мен деле билбейм. Билбейсиң. Искендер 2 деп коюп койдуң. Искендер 2 деп коюп койдум. Жаныбар аттын сыны жакшы экен, а, бирок. Аттын сыныгы гап жок экен. Сынбасы жок. Жашы кандай? Жашы жазгы 4. Бир мынасын тишин көргөзүп койбойлубу? Алкем. Азуу сай элек, а? Азуу эми сай деп эми. Кана. Ошондо так. Мына эми жарып чыкты экен. Жазгы 4 экен. Жарып элек экен да. Жарып элек. Жазга жаңасы. Болду. Бою канча чыгат? Искендер 2-нин 65 плюс экен. 65 плюс. Шу ат мындай туягы жеңилдей көрүнөт го. Туягы сапсым жеңил. Бу чукканда ат жетпейт. Эми бир 20 күндөй болду минилгениге. Эми эле үйрөндүбү? Эми эле үйрөндү экен. Биз жерде эле турган ат. Жана сынын караңыздар. Бияка басып койгулачы, бияка. Эми гана минилип башталып турду, а? Буну чабып алып чаппайбызбы? Бу чаппайбыз экен. Чаппайбыз. Чапышты билбейт, жолго кире элек. Жол. Анда тарбия өтө күчтүү керек экен, а? Бирок току миң. Ток жакшы. Достор, Искендер 2. Аттын туяктарын жакындан көрсөтөйүн. Атты бир сыра бастырып койдук. Ама ток жакшы экен. Току миң экен. Жем жейби жебейби? Жем эми 2 кило саар, 2 кило кес 4 кило жеп турат. 4 килограмм, а? Жаман пейилдери жок аттын. Пейили жок экен. Мына туугандар. Такага жобошпу? Такага сапсыз жок экен. Аркасы алды. Bir жол такаланды. Жаңы така. Жаңы така. Искендер 2. Жана аттын турушу. Үстүн бир көрсөтүп койгула. Сапсыз ток экен. Мына достор, арткы мүчөлөрү, муундары. Баасын канча дейбиз Хамедулла, Искендерди? Эми билбейм, Замир эке. Канча дейиш керек эми? Эми ат өзүңүнкү дегин. Бул жагын Эми сурай турган кылып айтасың да. жакыныраак кылып кое берейин, а? Жакын кылып кой. 5,5. 5,5 миң доллар. Кемин кылып бересиң? Кемин кылып беремиз эми. Бул жакыныраак эле же жакшы эле кеми барбы? Эми сүйлөшүп карап, жакшыраак сүйлөшсө жакшыраак түшүп берет. Болду. Ал жагына жакшы кылдың анда. Бул биринчи номердеги Искендер 2 болду. Акырын бастырып койгула. Кийинки көк ат тартабыз. Мына туугандар, биз 2-нчи номердеги аттан баштайлы. Болду. Жаныбар таза Орловский рысактан окшойт, ал сурайлы. Хамедулла, эми бул боюнча маалыматты берсең. Эми бул немеке келгениге 10 күндөй болду. 10 күнөн бурун элек келди. Россиядан келди. Россиядан келди экен. Тазаканды Орлов. Таза канды. Рысактан. Эми аз-маз минип үйрөтүп койдук. Минилген эмес экен ончо. Бул ал жакта вообще минилбей турбу? Жакта минилбей вообще. Биз минип үйрөттүк. 10 күн болду, үстүгө адам чыккан экен. Такалатып мен такага жобош экен. Жебичи закон экен. Жебичи жакшы, көкүрөктүү, мында омур болуп ат экен. Сапсың зор экен. Сынысы зор экен. Уякта үйүрдө жүргөн. Үйүрү 1000 экен да, значит, да? Бойунун бийиктиги канча дедиң? 65 ке жакындап калат экен. 63-64. Караңыздар. Эми гана үйрөнүп атат экен. Ден соолугуна жооп, а? Токтоп турулачы мына. Аттын алдын көрсөтөйүн. Үйүргө жакшы экен да бул ат. Орловский кырсак. Эми үйрөтүп алган болсо, ал жагы дагы жакшы.
Жегендері жақшы ғой? Жеген о сыртынан ел білініп тұрады екен. Жол жүріп келген еті бұндай болып екен. Етін таштап алып тұр да? 10 күн болып тұр туғандар келгеніне. Жашы 5 жас дедің бі? Жазға 5 болады, құда қалады. Жазға 5. Қазір 4 деді. Жаңасы, жазға 2 асы болады екен. Туған, нарақа бастырғылаш. Bir ұлды бияқа қойар қойсақ бола ғой бір. Бояғыге болады екен. Жақсы білбейті. Айдашы. Бол, сәкен. Жаны бар. Бұты жерге тейбе шұрқайды қой, Адам. Әлгіндері адам болса шықпана да бұдан. Жақшы үйрен оғыштап тұр, значит. Үйрен ішті ол әке. Жаңы тақа. Тояғында ешқандай мандем жоқ. Бұның кличкасы бар жоқ па? Кличкасын Темірлан деп қойды екен. Темірлан, бұның басын қанша дейізем? Басын бағалач? Бұға қанша деймейін екен. Мен бұны дәл өзің білесің? Бұға 5000 берісін екен. 5000 доллар? Кемен қылып бересің ба? Кемен қылып беремін. Кемен қылып бересің. Мұна достар, тұяқтары. Оң қосыл ол кішіне бұрып қоғылашы? Қатын үйленілік ол жақсы. Бияқа. Зәрді толы екен аттач. Балды. Анықтан туғандар ат ноқатта тұрады. Алдыда Хамидуллан номер қойылды. Çalып сөйлесесіздер. Кімге жаққан болса байланыс қылады туғандар. Аттар жақсы. Бағада шықты. Кемен сұраңыздар. Кемен сөз түрді болады. Содаға береке болсын, Хамидулла. Аттарды кім атайам, құда қаласа ақтайды. Ақтайды, а? Құда қаласа. Қалды. Бұны қаны қаза. Сынды өтеген, да? Қатсын сынды. Теңге көк Темірлан. Болды.